muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyigaragambyo iracyakomeje. Muraho neza abakunzi ba channel yacu. Mu makuru yihutirwa ari guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umurwa mukuru Kinshasa waramukiye mu myigaragambyo ikomeye y'abaturage bari kwamagana umugambi mubi wo guhindura zimwe mu ngingo y'itegeko nshinga bavuga ko ushobora gutuma Perezida Felix Tshisekedi akomeza kuguma ku butegetsi igihe kirekire. Abaturage benshi babyukiye ku ngoro y'inteko nshinga amategeko aho bahuriye n'abashinzwe umutekano barimo polisi n'ingabo bari bamaze gufunga imihanda yose ijya kuri iyo nyubako. Byemve ni kwizera niko nitwe Nitoza TV, nyemerera twinjire muri uyu mwandiko kuko imyigaragambyo yo iracyakomeje kugeza na n'ubu. Iyi myigaragambyo yateguwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bihurije n'ihuriro bise ihuriro 64. Abanyepolitiki bavuga ko batazemera ko itegeko nshinga rihindurwa hagamijwe kongera manda cyangwa se guha perezida amahirwe yo gukomeza kuyobora igihugu igihe kirenze icyo amategeko ateganya. Mu bayobozi b'iri huriro harimo amazina azwi cyane muri politiki ya Kongo arimo Marite Vayuru ndetse na Moise Katumbi, Derise Sanga, Gusitini Matata ndetse n'abandi banyepolitiki benshi cyane. Abanyepolitiki bahamagariye abaturage kuza mu mihanda ngo bigaragambye no kujya ku nyubako y'inteko nshinga amategeko nyuma y'uko abadepite batoye umushinga wo gutegura referendum ishobora kuvugurura itegeko nshinga. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko Marite Vayuru ari kumwe n'abamushyigikiye bageragezaga kugera ku nteko nshinga amategeko ariko bagasanga inzego z'umutekano zamaze kuhagera. Abigaragambye bagaragaye baririmba indirimbo zirenga ubuyobozi bavuga ko hari kugeragezwa gukorerwa kudeta itegeko nshinga ndetse no kudindiza ubutegetsi. Abira Joseph yinjiye mu maka zikomeye cyane kuko mu ijoro ribanziriza iyi myigaragambyo Joseph Kabila Kabange wahoze ayobora Kongo hagati ya 2001 na 2019 yasohoye ubutumwa bukomeye asaba abanyekongo guhaguruka bakarwanya uwo yise umugambi wo kwica itegeko nshinga. Kabila yavuze ko igihugu kiri mu bihe bikomeye kandi ko kigenda kiyoborwa n'agatsiko k'abantu bashyira imbere inyungu zabo bwite aho gushyira imbere inyungu z'igihugu. Aya magambo ya Kabila yongeye gukongeza impaka muri politiki ya Kongo cyane cyane muri iki gihe igihugu kiri mu bibazo by'umutekano n'ibibazo by'abanyepolitiki bikomeje kwiyongera. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi butaragira icyo butangaza ku mugaragaro kuri iyi myigaragambyo. Abaturage benshi bakomeje gukurikiranira hafi ibiri kubera i Kinshasa. Ese wowe ubona ihindurwa ry'itegeko nshinga muri Kongo ryakemura ibibazo by'igihugu cyangwa byakongera amakimbirane ya politiki? Kwandikire igitekerezo cyawe mu mwanya wagenewe ibitekerezo. Niba ukunda amakuru yihuse kandi yizewe kandi subscribe, like ndetse na share kugira ngo utazacikanwa n'andi makuru ari butambuke mu kanya. Byemve ni kwizera niko nitwa mu kanya ndaje mubwire izindi nkuru.